Meto nga pa manigaral kay kultura, heritage at turismo ning mabalakat, ing penimunan da rin taga-UST at iti suportado ning city government. I report. Tinggap na lang Mayor Attorney Geld Aquino, reng delegasyon ni King University of Santo Tomas College of Tourism and Hospitality Management at UST Centro Turismo inyang Miyerkules, November 5 para king karelang proyektong pagtanaw the City of Mabalacat, Pampanga. King kayang mensahe pasalamat kay Mayor Aquino king pangapili king Mabalacat bilang benepisyaryo ning Applied Research Project and Extension Service Program ning Universidad nganing Banwa. Mika atlong aldong immersion lareng estudyante bang mag-research, magdokumento at panigaralan in cultural heritage at tourism assets na ning syudad. Agpangking alkalde maulagay ang programa ang magpatibe king ugnayan na ning gobyerno at ning akademya bang aso pa ning panyulong king tourism development plan ning Mabalacat. Agpang kaya makasaw PT bang isubong lareng sustainable at inclusive tourism growth king syudad. Tinagon mo naman king aktibidad di Councilor Marjorie Sambo, Committee Chair on Tourism, Arts and Culture, kayabe reng tubod ning UST king meto nga misa king Our Lady of Grace Parish at tinukya naman ning welcome luncheon at focus group discussions. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.